uyini emhlabeni, ungumthwalo noma ulusizo. Kulabazali asebafayo, abanye bayagula, ngikhuluma kanje, babulawa yi-BP, baguliswa ngabantwana ababazalayo ababathwala 9 months. Njengoba ngikhuluma manje, umama wakho uginya amaphilisi awe-BP, i-BP yakhona yavela kuwe mntwana. Abanye abazali bakhala day and night, bayakhala, bayabubula, umqamelo uzube manzi, ekhaliswa yinto ayithwala 9 months esiswini. Useze fisa lokuthi uyaginyeka, akuginye, ungasabi khona ebusweni bomhlaba. Ithi mina kulabazali abafisa lokuthi abantwana ababazalayo bayaginyeka, ngase bakuginya kwangabi khona futhi ezweni. Manje awusabulaleki, usuvele sukhona, hlupha-ke, iqhubeka usiya phambili. Abazali benu uyakwazi ukuthi babe sehla besenyuka bethengisa okhabiji lembhidi emakhaya, bethethiswa izakhamizi ukuthi kufundiswe lina. Kodwa manje umbonga ngani umama wakho ngokuhamba ngenkabi egcekeni? Ngiyabuza, ithi umama wakuthola 9 months umbonga ngani? Umbonga ngezinkulumo, yonke indawo ahamba khona kuthiwa hey umntanakho bantu. Nxa bezama ukuchasisa ubuqoqodo bakhombela umntanakho ukuthi hayi into kuthiwa ibuqoqodo inje, isiqoqodo isinje, ukhonjwa wena. Ungabi ngumthwalo ebazalini. Abanye abantwana labazali abasemazweni bayazama ukulizama ngezimali zokulifundisa, kodwa umbonga ngani manje? Ubhizi ngama-drugs, ubhizi ngamankazana, uyehlwenyuka manje. Kubuhlungu ukuthwala umntwana 9 months esiswini ethe sekhulila jike abe yinyamazana. Abanye bendiza inyamazana lihamba lapho uyakhanya hayi le inyamazana sibili. Ubona ngecharacter, ubona ngendlela agqoka ngayo ukuthi lo uluhlaza lo. Ngoba ungambona selesibindi sokugqoka ithayithi yodwa etown seyinyamazana. Ungambona sekwanisa ukufaka icici esibhonweni, aqeda sivula isibhono sangona sichiye egcekeni, useyinyamazana. Yonke indawo lapho elingilalele khona ungabi ngumthwalo ebazalini bakho. God bless you. Nkosi lenzele kahle, Nkosi ligcine, Nkosi lithwale kukho konke elikwenzayo.